Notola o mixer umgana lona FM wo bulantsena ku nkarhi wa mina na wena se u fikile namuntlha i ravumbirhi siku ra 25 ra n'hweti leya ya Nyenyankulu ra 2025 siku nkulu namuntlha ka vafana lava nga le aBenin emadyambu ya siku ra namuntlha ntanga lowu ta kuma thwi kwala ka mugana lona na FM hi awara ya ntsevu va kha va ku byela ku swi fambisa ku yini ku langutiwa ka 2026 World Cup le America le hambe voto ala ku hinga hati itatwa mane kama msutana mixera mugana lona FM Africa wa vulavula namuntlha timhaka ti tele kusuka ka timhaka ta load reduction ku ya ka timhaka leti ti fambelanaka na vugevenga lomu makaya ku vula mani ti tele timhaka leti nga ta vulavula hi tona kambe sweswo hinkwaswo mixera menta ku byela swona andaka loko ni ta va ni hunde la Clinton Khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbuluku kuya fika ra vuntlhanu sweswo mixera mugana lona FM komandlela president wa timhaka ta tikhoto a Gauteng Judge Justin Mlambo va tivisile ku ri komishana swi swi ri kahle ku ematshan'wini ya ku hi rindzela masiku ya lama ya hlwelaku ya ku va ku langutiwa yin'wana ya milandzu leyi yi ngo va civil yi ta hetelela yi langutana ntsena na timhaka to toleta ta ku kumbexani ku nga sungula ku fambiwa hi tlhelo ra ku vanhu va phahlalana mariyeta kumbe ku komba ku laviwa xintshunxo ku nga sungula nkiwa khoto sweswo swi ta hetela kumbexani swi hunguta ntlimbano lowu vonaka ku ri koho tikhoto to tala le a Gauteng kambe hambiswiritano va kombisa timhaka ta van'wani va nge a hi timhaka ta milandzu leyi nga tala i timhaka ta nkayivelo wa ti-judge eka xiyenge xo lexiya ku na mhaka yin'wana leyi nge le ku vulavuriweni venge van'wani yin'wana ya mihlangano ya vatirhi yi ri a swi ta swi ri kahle ku mpimanyeto wa wu pasisiwa hi ku swi ta khumba tindzawulo va nga hi xisi hi ku tindzawulo lembe na lembe mpimanyeto wu pasisiwa halaya ka va n'hweti ya va Khotavuxika hi laha wu pasisiwa kona mpimanyeto se swi nge sweswiwani wu fanele wu pasisiwa sweswi hi leri nge yini hi mhaka 5% leti 5% ku twananiwile ku hi n'hweti ya Nyenyankulu ya Dzivamisoko vanhu va ta va kha va yi kuma va tirhela mfumo se a hi languteni hi twa ku tatana Enoch Godongwana vona va ri yini hi timhaka ta toleta tatana Moeletsi Mbeki va ri kuve 60 billion leyi tatana Enoch Godongwana venge ya kayivela ka mpimanyeto wa lembe ra 2025 yi kayivela hikokwalaho ka yini yi suke kwihi i ncini xi na ku yi kayivela se va kombisa timhaka ta ku hina loko va kha va vulavula ku hina hi vatshembi loko a ni ri ra vona mhani ta vana va vutise ku hina mi vula n'wina na mani kambe va vule sweswo i swin'wana swa leswi kumbexani nga tsakela ku twa hi ndlela yaleyo valangi lava va vonaka ku hi tshama ka miganga leyi nga hlayiseka ku na miganga yo tala yi tivaka va tirhaka hi matlhelo lama va kuma va va na vanhu va pfuneta ku valanga va ri va chuha sweswiwani hikokwalaho ka ku va ku dlawe vanhu va ntlhanu va lova wa vuntseva wa lovela xibedhlele hi mhaka ya ku va ku humelele hoyi leyi nga hetelela yi va koho leyi a Merimi ku nga swin'wana swa leswi swi hetelelaka swi va na mintlhontlho hi ndlela yaleyo le Soshanguve se we i ri yini ka mhaka yaleyo tin'wana ta timhaka leti hi nga tsakela ku vulavula toho hi ndlela yaleyo mi ta tsundzuka ku tolo ku ve na match lowu nga va kole eThekwini a Durban lowu wu nga hetelela ku va wu kombisa ku vanhu vo huma matikweni le handle lava va nga ri ku na maphepha swi nga ri ku nawini ku va va ri laha a va fambi ivi holobye Senzo Mchunu va kombisa nseketelo tanihi ndzawulo ya maphorisa namuntlha loko va tivisa munhu loyi se a nga khomiwa le ka timhaka leti ta Soshanguve va ri kumeka ri na xibamu xo ka xi nga ri nawini xo sungula xa vumbirhi i wa le Zimbabwe xa vunharhu a nga na maphepha kambe vanhu lava nga la tin'wini va nga ri ku na maphepha va fuya hi va mani va fuya hi hina van'wani va bodeka hina van'wani va tirhela hina van'wani sweswo a hi ndzi nchumu hi swona va le ku tirheni na nawu lowa wa timhaka ta matholelo ya vanhu wa vula ku loko i thola munhu loyi a nga ri ku na maphepha a swi le nawini kambe ku ndleki nchumu se kumbexani hi nga tsakela ku twana le ka n'wina ku n'we mi angula mi ku yini hi ndlela yaleyo se ni lava ku hi vulavulanyana ka ntsongo hi timhaka leti ta ku hi le ka n'hweti ya timfanelo un'wana na un'wana na mfanelo
kambe loko vanhu va kha va kombisa ku vilela ivi va kavanyeta na mhe ni nga khumbekiki ka swilo leswi va kombisa ku vilela ka swona va kha va lava ku fikelela yini hoyi leyi nga koho hala nkowankowa ku na un'wana nga n'wi twa emahungwini a kha kombisa hi laha va vilerisiwaka ha koho hi timhaka ta load reduction Eskom yi ri load reduction i ku a mi hakeli gezi ni tikisela system a mi hakeli gezi ta ndhawu yeleyo hambileswi swiphiqo sweswo hinkwaswo na swo hi nghenisiwaku hi van'wani va vatirhi va ka Eskom hi nghenisiwa ka swiphiqo sweswo hi van'wani va khale ka vatirhi va ka Eskom hi tikontraktara ti tirhaku na Eskom hi vo va taku va famba va ku ha leri gezi a ra ha dyi ka tipulaka ri dya ka yini leri gezi a ra ha dyi ka yini sweswo swa taniya mina ni mbuya ngwani ni nga ni ya bridge na ku bridge wa kwini na swi tiva mina se i vanhu va lava va ka Eskom va hi hoxa ka xiyimo lexi kambe va tlhela va voho va nge hi ta tima gezi ivi ku hetelela ku va na hoyihoyi ya leyi nga kona na n'wi vaaki mi tshama mi tereka ke ku na vanhu lava tirhisaka gezi swi nga ri nawini hi tshame hi ya na vatatana Thomas Ceko hala nkowankowa a ku tindhawini tin'wana va ku hi le Mbamba ku ri na tintambu ti longolokile vanhu va ka va ti connectele gezi ti susiwa va tlhela va vuyisa hikokwalaho ka yini vaaki mi nga tereki mi ku heyi ku na vanhu hi hala Mbamba va le ku tirhiseni gezi swi nga ri nawini a mi tereki loko swi ri tano sweswiwani loko se ku fika mhaka ya load reduction ma tereka ivi mi kavanyeta na munhu loyi ngo tiyela khujwana a fana ya jika litsitele hi mhaka yi ku na n'wana wa khale ka maseve wa mehe ni n'wi twe ka mahungu ni ringete ku n'wi fonela nga khomi foni i wun'wana wa lava va nga koho kwele ka ku kombisa ku vilela loko kasi yin'wana mhaka hi yaleya ya ku loko xiyimo xi te tani va masipala mi ri yini va Eskom mi ri yini hikuva swo loko mi nga vulavuli swi hetelela swi hlupha hikuva vaaki va vanhu va le ku tirhisiweni hikuva ni masiku lama Afrika-Dzonga a ka ha khomiwi tihlengeletano ivi vanhu va twanana va ku hi ta ya ka xitereke vo byeriwa ku ka terekiwa hi ntlawa wa vanhu va 5 4 6 se ho tereka van'wana va joyina va nga swi tivi na ku joyineriwa ku terekeriwa na yini swin'wana swa leswi kumbexana hi nga vulavula ku hi swona hi twa ku mi angula mi ku yini se hi hafu ku bela ora ya 12 lava hi vulavula hi yaleyo ya timhaka ta road reduction ti khumba vaaki vo tala lava nga ni yingisela na ku hi ta huma njhani ka xiyimo xolexo va yunisa na va ndhawu leya timhaka ta mati na nkuluve na imbizo ya timhaka ta nkayivelo wa mati Afrika-Dzonga wu ka mati a ma kayiveli mati ma tele Vaal Dam leya va pfule ti-sluice sweswiwani mati ya le ku khulukeni ya famba ya Bloemhof na ko va pfula ku nga ri khale mi ta twa vanhu va kha va rila le nkoveni ka Orange River hi mati ya lama ngo tshikiwa ma famba a ku kayiveli mati ya Afrika-Dzonga ko kayivela vanhu lava nga na vuswikoti ku vona ku mati ya famba hi tiphayiphi kumbe va kayiveli na vovo ka va nga laviwi ku laviwa va lava tilori a hi ku twimikiselo wa mina 0860 002 va dinosa ve le ka nhlengeletano ya voho ya vunkayene a Boksburg ku yena president ku yena holobye wa timhaka ta rihanyo va kweli ni ta mbutisa siku rin'wana hi yona mhaka leyi loko swin'wana swi ka swi nga ha fambi kahle kambe sweswi a hi hundzeni laha ta teka riqingho rero ka 0860 002 543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 ndaka leswi Shoprite hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM ko mandlela na kana ko walo wa Afrika wa vulavula sweswi ni kani vulavula ku na wena MEC wa timhaka ta swa timali a le Limpopo va ku gimeta mbulavulo vo lo fambelanaka na timhaka ta ku languta ka timhaka ta swa timali ku xifundza xi ta fambisa ku yini hi ndlela yeleyo MEC Mawai va tivisa xitiviso xolexo se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku twanele ka wena ku loko ta va swi landzelerile kwala nga swi landzelela kona i kume yini u twe yini loko swi ta ka timhaka ta mimbulavulo ya vo hi tlhelweni ra timhaka ta mpimanyeto wa swa timali hi ku swin'wana swa leswi ku vulavuriwaka hi swona hi timhaka ta leswaku ku ta langutiwa na hi timhaka ta switirhisiwa na miako leswi van'wana va nge i swin'wana swa nkoka ngopfu ku va ku langutiwa ngopfungopfu ka tlhelo rorolero xana wena u ri yini ke hi le ka 0860 002 543 nangona ko eAfrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM hi vo 2003 a ku ri na timovha ta illegal immigrants a ti famba hala vo Pitori malokixini every Sunday ti lavana na vanhu va le handle
mara sweswi a swa ha ri kona eka mfumo wa hina a wu tirhi vanhu va tele va tlhe va pfula na tikereke un'wana mingiseri a nga tisa a nge yena Bongani Qibi u tirhise mathebula dp@sabc.co.za ene ku nga vi xiphiqo loko vanhu va pfula tikereke swona kambe amukelani un'wana mingiseri ro nhleka Emjane good. pfokele hi nga vona papa Tsukile hina mani. a khensa Ine la ka Nyamazana Mngwenya. Ya a hi la ku khuluma hi timhaka ya matiko ya le handle. Vanhu va le matiko ya le handle va tele ene hayi hinkwavo va nga le ka corruption la South Africa. So hi mavuli lawa hina van'wana hi fana na swa ku loko munhu i ku a ni swi tivi ku endleke yini kambe loko ri ku mi n'wi twile leswi a vula swo mingiseri mi n'wi twile hi ndlela yaleyo 0860 002543 wena u angula ku yini ke a hi ku twi ku mingiseri wena u angula ku yini ku yisa amahlweni ka mhaka leyi hi angulaka hi yoho hi ndlela yaleyo 0860 002543 hi swi twa ko tala ku vanhu va le matikweni a hi swo ku tlukiwa swo ku chakala kambe hi tlhe hi swi twa ko tala ku vanhu va le lava va humaka matikweni ya le handle hi vo va nge le ku xaniseni ka van'wani va a hi amukeleni n'wana mingiseri ro nhleka Nhlekani kokwana se. hayi papa No. Ni la ku tlhela ni hlamula ngopfu hi yona ya vahlapfa leyi. Timhaka ta vahlapfa i ntiyiso lowukulu. Na vula vanhu va fanele va twisisa na mina ni la ku ta vulavula ni ri muhlapfa. Leswi swi endlekaka South Africa swi le ku onheni ngopfu swinene aka hina vahlapfa hi tlhela i ku a hi landzeleli timfanelo leti lavekaka eSouth Africa. Mara ku va ku na xihoxo lexikulu hi mhaka ya ku etindhawini hinkwato leti ku tirhaka vanhu kumbe laha ku tshamaka vahlapfa lava ku na vanhu lava langusanaka na kona naswona swilo leswi kambe loko va fika etindhawini teto a ku na leswi swi endlekaka rin'wana ra masiku ni fonini ni vulavula kwala ku na vanhu lava nga humesa mali va nga khomiwa va ri va le handle va tlhela the following day va ya huma va humesela i 1500 va tlhela lava nga fika va nghena lava no ka ni nga swi vonangi kahle and a ni vulavula leswi ni nga swi vona kahle leswi kokwani Phethe swi vula ku a ku na laha hi yaka kona hi mhaka ku loko hi fika hi tekiwa laha hi fanele ku hi tlherisiwa eka rikwavo swi suka swi nga vi hi ndlela yaleyo va kona va landzelelaka na va la mintirhweni so a va fiki loko va fika laha va langutisa ku mani u thoriwile mara muhlapfa timfanelo ta yena hi tihi va fika va swi heta hi matihlo man'wanyana hi nga swi vonangi ku hume mali hi mhaka ku va Department of Labour or lava yina a va tini laya va nga tlhela va nga vulavulangi nchumu swi vula ku va nyikiwe mali va ta tlhela rini ri ta lunga rini loko hi karhi va defenderiwa vaaka tiko lama a ku ri timfanelo ta ku munhu a khomiwa loko a khomiwa a fanele a tlheriseriwa nkarhi kwa va tlhela fika byeriwa ku hikosi le kaya leyi a hi yivi mara loko suka na South Africa la ha fika hi wo onha i fana a khomiwa tlheriseriwa leyi a tlhela fika a ni ri onha hi ku ya xo sungula munhu a nga tiveki swi vula ku a hi nge swi tivi ku hi le wa ka Masingiri kumbe hi le kwihi a hi nge n'wi tivi se meni la tirhaka kona ni le ntirhweni sweswi ndhawini leyi nga ka yona vanhu va tekisiwa ti-passport leti vulavulaka leswaku leyi i passport yo vhakacha a yi pfumelaka ku yi ta va na permit ku munhu u ta va a pfumeleriwa ku tirha a South Africa va karhi va nghena lava va tirhanaka na swona a va vuli nchumu leswi nga ta chavisa ku vanhu lava nga ri kona hi mhaka munhu ende loko va ku hina tanihi vahlapfa hi onhela entiyisi mhaka leyi a hi obeyi milawu leyi lavekaka laha South Africa hina hi switepisi swa ku va khandziya hi hina valungu ku va tlanga hi hina laha mara ku ri mhaka ta ku hina a hi la ku landzelela ku laha South Africa va ri loko mina loko no thoriwa mina na South Africa ku va hlongoriwa munhu wa South Africa ku sala mina ni sala ni kuma xintsanana ku munhu wa South Africa maakatiko la u hlongoriwile hi ku lwela timfanelo ta yena hina lweli hi lwela loko hi onhiwa nyama hi onheka swi vava ngopfu mara loko mina ni xava
ne metweni imane ngentsa van'wana papa ni khensile tlhelo ri nga ta na rona 0860 002543 makumembiri nkombo 2 minutes ntsena kuphela wona ya kumembiri nongona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi la swi fika kusuva kwa kona ka ku kuna vanhu lava nge le ku tirheni ku tshembeka na hi ku tinyiketela la Afrika-Dzonga va ri vahlampfi va ku huma ka matikweni ya le handle kambe a va khumbeki ka swilo leswi se mara loko un'wana a hetelela ndla vugevenga swi hetelela swi yi tlherisela kweli a hi mukeleni n'wana hi twa ku angula ku yini inhlekani tatani Khalanga minjhani hi pfukeli boto wa mina minjhani n'wena mpfukile mani khensa ku vi hlangane na n'wina namuntlha inkomo la kumbanyana leya ya vahlampfa na mina ni ri mfundhisa ni ri inkomo mfundhisi mi kuma vo tala va ona va ta lomu tisenjareta hina va fika va kahle ala ni onhile ni le vulavuweni na maphepha ni pfuneni munhu yaloye nkama wun'wana na loko a khomiwa loko va fika va ku va lava 2000 va n'wi tshika namuntlha a humesele munhu un'we o kapa a n'wi tekela swilo mindzuku munhu luya i ya fika a bivula wun'wana hi xibamu a khomiwa swilo swi nga pfuni nchumu ene ku vula ntiyiso na sweswiwani kwala a hi ri na vanhu vambirhi tolo lava va taku va kha va suka a Lesotho vanhu lava ya va khomiwile a Lesotho loko va ku khoma Lesotho 6 months no fine no bail ivi kumiwe nga ri na phepha ntsena loko na nawu walowo tiko ra hi ro nghena papa Khalanga a swi ta pfuna hi munhu loyi a lavaka ku na ku destroya xopo liya ya Khalanga i kuma vona lava vo va hava maphepha ku wa swi tiva ku loko u tirhisa Khalanga va fika va khoma nyangwa kumbe va khoma khuni Khalanga va ta khomiwa eka South Africa va tirheka South Africa i holo a hi ngo i budula hi ku a border sweswi hi nga ku vulavuleni mina n'wina a border leyi suka kwala matiko ya le handle hi nga vuli tiko rin'wanyana ve le ku humbeteleni va kha va humesa coco va ndlhula mara loko va fika haleni va ona lavaya va ku va hunde hi kona hi lava onhaku hava vona va nghene hi tini ya lava onhaku va tele last week tatani Khalanga mina ni la Protea South Agent na Clifton ku khomiwe vanhu vo tala ngopfu loko ku ze emaphepheni va ku khomiwe 1000 wa vanhu a Eldorado Park ku kumiwe 1000 wa swibamu vanhu lava nga khomiwa laha Clifton i vanhu lava va xavisaka kwalaha patwini mara vanhu va lava va khomiwe hi 10 loko hi ku 3 o'clock a va humile loko lavan'wani va tikereka ku na voka vu hume njhani ku nga hi teyana ni kaya mi endla maphepha va ka hi humese ti 1.5 loko vanhu va 450 va humese ti 1.5 va nyika maphorisa ivi va humesa loko sweswiwani mo ta n'wina mindzuku hi ya laya hi fikiki hi lava record ya vona hi ta kuma ti tsariwile ti 1.5 leti ya ntshembi se mi hehla ku yini kwalani mi hehla mini hi ya kamba mi nge yi kumi se swa tika tatani loko nawu wo tirha hi ku tshembeka na wu tirhi ntiyisi South Africa yi nga lunga mara ka va honeriwaku hi mali ya mi tirhaka ya ti-tax hi vona va dyaku tax va tlhe va dya na coco amukhava swi famba kahle lesile Khalanga hayi ka ira mukava swi famba kahle mi vula ku yini kona mi vula ku loko u langutalanga kwa tlheka n'wina a ri na mukava swi vula ku swi famba kahle hayi kona ka swi tike sweswo 0860 002543 ni kombela hi dzikanyana hi vulavula hi timhaka leta load reduction phela loko ku ve hina sweswi kwala hi tshama kona ha swi tiva ku ku na vanhu va nga ti kokela gezi ha swi tiva ku ku na vanhu va nga hakeli ku gezi kambe a hi vuli nchumu loko se ku ta load reduction ya pfala patu hi pfalela munhu la fana ya Lethaba hi mhaka ya ku na load reduction hi va hi kha hi la ku fikelela hi va hi kha hi la ku dlalwa ya ku ri a Lethaba sa hi mitumiso ra mina ka 0860 002543 na ri teka riqingho rero kambe ntsena andzaka leswi vuhleri bya xiyimo xa le henhla kusuka eka vativi Afrika wa vulavula hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula 0860 002543 nangona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela a hi kuti ku n'wangulo wa wena hi wihi eka mhaka yi hluphaku swinene load reduction i maendlelo lama va ka Eskom hi yo mhaka hi zila ku vitana na vankulukumba nduvani sweswi i load reduction i maendlelo lama endliwaku hi va ka Eskom ku lawula xiyimo ka vanhu lava nga hakeli ku gezi kambe xiphiqo hikwalaho ka ku vanhu lava nga hakeli ku gezi
va kavanyetiwa ku fana na vanhu lava hakelaka gezi. A hi amukeleni loyi enhlekani pfukeni ni kombela ku enyana rito ne. Okay, but a gezi ra ri chava butet. So lava va khomaka a tintambu ta gezi hi vo vinyi va ka Eskom. Hi vo lava fika va hi onhelaka gezi lama layinini. Hi va nyika mali nyana leyitsongo va nga ta lava yoho va ku hayi u nga chavi wena tshamisa leswi. Gezi na ro ri durhela mara hina kambe a swi koteki ku mi nga yima leswi mi swi endlaka mi ngisiro mi vulavula ivi loko mi hetile mi ta kota ku endla leswi mi swi endlaka. A ni ku a swi koteki ku mi tshika leswi mi nge le ku swi endleni mi vulavula na hina hi ku ku le ku twaleni swin'wana nga ri mi le ku rhwaleleni swin'wana mi le ku cinceni swin'wana mi kota ku vulavula mi kota ku twala a ni vanhu va mi yingiserile ma swi vona. Okay. Mani ku lava hi vonelaka gezi hi vo va Eskom vatirhi va Eskom. Vo va fika va vonaka va ri va ti byela ku vo ku lunghisela nkarhi wolowo vo va nyika nyana mali yo nga ta va nyika yona. Swi vonela a tiko hinkwaro mhaka ku ve va endle ka vanhu vo karhi va nga ta va endlele vona. Gezi ri chava ku na va nga tlangelaka ka tintambu ta gezi lava nga na vutivi na gezi va Eskom. Se loko ku ri ku lava nga na vutivi na gezi va Eskom ku tlhe ku va vo va hi timelaka va ku hina hi nga hakeliki ku fana ku endleka yini? Ku a swi nge koteki ku Eskom yi nga caca vatirhi hinkwavo yi sungula vanyuwana. Already lava va nga ko sweswi va swi tiva swa ku va ta u khoma kwihi. Va ta famba va nghenela malayinini va tlhela va famba va hi lunghisela hi va nyikanyana mali va kota ku hanya. Se Eskom sweswi ke ka mhaka gezi yi ta va yi hlulekile. A plani yin'wanyana loko vo cinca vo nga ha tirhisiwi tona leswi tirhisaka yo system ya vo sweswi. Ku na lava va TV liya ya ku loko hi la ku vona hi hakela va swi kotisa ku yini vona ku tshama na xihundla ku swi nga koteki ku vanhu va kota ku bridge. Hayi ku va hluleka hi ku loko u languta loko ku ri na ndhawu leyi nga onhaka ka muganga wolowo loko va fika va lunghisa laka lava ku ri va bridge va swi kota ku tsutsumela ku va va timela. Sweswi va swi vona vo ka va nga lavi ku ta swi endla hikuva swi tiva swa ku va jakovo. Se loko mi ka mi hetisela n'wina mi ri yini mi ri nala wa hina hi timhaka ta gezi hi vo vatirhi va ka Eskom. Hi vo vatirhi va ka Eskom hambi nkarhi woloya wa mfumo lowuya un'wana nga kula hi woloya a vanhu lava va ku basa a hi va sukela hikuva hi zondile a va byela hi wehe loko ni n'wi vone a dya nyama ku fanele a nghena hala nhoveni a hlota luya a va nga ku vuli vanhu se nala wa wehe hi lowu tshamaka na kwala kusuhi. Nemetwe ni khensi 0860 002543 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM kambe xivutiso hi lexi hi huma njhani ka xiyimo lexi hi ku ku na munhu loyi a nga lo tshama sweswi wa hakela gezi kambe xiphiqo lexi xi n'wi khumba swi te tani switirhisiwa swi le ku tshweni kun'wana ku tshwana tiyindlu n'we mi ri yini enhlekani. Hallo. Aye minjhani? Hi pfukile minjhani? Hi pfukile n'wana muakatiko wa le Gana. Ya. Na vulavula mhaka ya reduction na problem na reduction leyi va vulavulaka hi yona since last year ku votiwile a hi tshama hi kuma gezi ya straight ku ri loko hi fanele hi kuma gezi hi fanele hi kuma gezi loko va ku loko un'wana wa politiki ku komba ku rawa reduction a yi kona ha swi kota kuma gezi fika nkarhi wolowo swin'wana hi feyila Eskom a yi maintain swilo swa yona ha swi kota ku va loko hi ri na problem va fonela ku hi na problem va nga hati va ta attend hambi vo xava movha va famba hi movha ya service Eskom a va service va byela ku transformer ya linka ta za yi duvuka wa yimele ku yi linka transformer yi tshwefiyo va nge heti that's why vaakatiko za va teka ntirho wa veka mavokweni ya vona u kuma va tiendlela kun'wana a hi feyili muganga ku feyila Eskom ku endla swilo swa vona leswi endlaku swi kota ku za swi fikela swi nga fikelela kona munhu kambe loko mi ka mi ndleri na mi twa sweswo hinkwaswo loko mi pfale ku fana na sweswi ni ka languta lomu nga pfariwa mi lo ti pfalela ko edani se loko mi ti pfaleli kwale dani
lava va ka Eskom bele ku yena mahle va ti tirhela kwala va nga le ku tirheni ko se mi terekela mani a hi ti pfalelanga dani mendleyi a hi ti pfalelangi lwela drive ta hina ta ku hi kombela ku pfuniwa hi ti-service because loko mo langutisa swi vava ngopfu gezi ra koho ri famba hi ku tsema ene ri famba ndhawu yin'we reduction ya koho yi va ndhawu yin'we ene vona i lembe hinkwaro va nga ri va ku ku na problem a va yi lunghisi problem lembe hinkwaro ro za ri hela lembe a va le ku veri ku na problem ya yini loko ni twa kahle to loko vana upa nga ku va tirha hi voko rin'we or va tirha hi sayiti rin'we sayiti rin'wana nga ku va fanele va tirhisa masayiti mambirhi lama fanele ya service hi ku na sayiti rin'we ri nga fa so ma swi vona ku ri va ve na lembe hinkwaro va karhi va yi tiva problem a va le ku yi solveni leswi va koho miganga leyi nga le kusuhani na hi kusuhani yi na gezi every day a va na problem a yi va bi reduction va yi ba reduction va yi ba yi load shedding loko va ba load shedding sweswi ndo va swona 12 o'clock gezi ra famba ra vuya hi 2 6 o'clock nampundzu ra famba ra vuya hi 8 6 o'clock namadyambu ra famba ra vuya hi 8 se ma swa swa ku hi le ku tsorafeni ene ku ve mahakela ro gezi leri n'wana mina ni vulavula na vumbhoni bya ku nga xava ene xin'wana u xave gezi swi endla ku vanhu va dle mabridge le van'wana u xava gezi ri nga fiki ri pfumela ku nghena u fonela va ka Eskom va ku nyika reference va tlhava nga ku attend even today va va so na muti loyi ni nga na reference ya vona ni nga lo tshama na a va tshamba ta since va na reference a va tshamba ta va ta lunghisa and it's not the first time a ya kan'we vanhu va akatiko va ya ka Eskom Eskom a yi thumeli ka vaakatiko se loko ku na mavhengele mi nga ni khomela nyana hi ku ni la ku mbutisa xin'wana xivutiso mo ni khomela nyana vhengele ri hundza a ku na problem nkoma vuvabyi bya chukela byi hundzuka xivangelo lexikulu xa mafu eAfrika-Dzonga hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula mingiselo wa mena khesi loko ni khomela riqingho rero a hi yiseni mahlweni boto wa mena ku okay mi lwela timfanelo ta n'we kwala a den kumbe na tindhawu teti ti khumbekaka xivutiso i ku loko sweswiwani mi ku shut down nkowankowa xikombiso mi ya kuma yini hi va ta va hi hlamula mhaka ya gezi swa ku shut down ene ku navela ka mehe ko va ku shut down leyi yi tengile ku navela ka mehe miganga leyi hinkwayo yi nga le kusuhani leyi kalaku gezi a yi fanele yi be shut down because so leswi va swi endlaka va ka Eskom va hi feyila ku hina hi feyili sweswo se mi hlamurile vanhu lava nga yiku mintirhweni hi n'we mi nga kumeki gezi hi nga kumeki gezi vanhu lava va nga le ku leswi mina leswi ni vulaka swona i ku loko u ri ku n'we mi xanisiwa hi Eskom mara sweswiwani mi ri a bindzulani ku nga pfuli kwihi ku nga ti-taxi ti nga fambi swa ta ikhonomi yi yima ku yima ya n'wina phela a zani ni ri le ku tirheni doroba yimisa ya hina because zanini ra tirha mara vanhu vo tala va ya ku zanini hambi wo ya zanini sweswi mi ta sola ku zanini a ku na munhu komba ku vanhu va ku tala i va ya va ku hala sayiti ra kwankoho mara ni vula va le ku tirheni sweswi vanhu a ku tirhi nchumu because a ku na vanhu zanini sweswi a ku ri vanhu zanini lava nga ta hi le ka n'wamitwa lava nga ta hi le ka mujaji lava nga ta hi le kwihi ezanini a ku na vanhu se loko ri zanini na vona vutheti lavaya a swi fane loko se ku ri tiko hinkwaro ri yale ni nge mboni sweswi loko mo ya zanini na vona swa vutheti lavaya mi nge pfumeli sweswi ene va sesi wa n'wina na vaboti wa n'wina lava nga ta hakeriwa va ku no work no pay no mara va swi tiva swa kuleriwa yini swi pfunani okay va xavile TV va veke kaya ya famba gezi loko ri vuya va fambile or va siye xitofu va fambile va ye ntirhweni loko ri vuya gezi kuma xitofu flight loko ri vele sesi ri vele buti yindlo yi sala yitshwa vana va ya xikolweni va suka va layitile loko va vuya va rivele va fambile vana va xikolo va yindlo yi tshwile swa ta kuma a luza ya vhiki than ku ri a luza yindlo hinkwayo mina leswi mi swi lwelaku ni yima na n'wina mara leswi mi lwisaku xiswona mi ni vona nga swi tirhi kambe a swi na mhaka i South Africa loko la tatiwa yi lwa hi ndlela leyi a yi tshama yi lwa hi ndlela yin'wana vona loko a mi kavanyeta huva ka Eskom va nga ri ku tirheni mina swi twa kwalano hikuva mi ta va mi kha mi ku mi le ku lweni Eskom a yi le ku tirheni va ta mita no a Eskom ntsena lava na minister wa Eskom wa gezi a ehla ta vona vana va yena na vanhu va yena loko yala swi nge vulavuli nchumu because va ta ku byela ku na lavakulu kwini a va ehle hinkwavo va ta lunghisa timhaka ta vona loko karhi va ti-vote va hela leswaku ri va vhotela sweswo since hi byela kusukela ku votiwa hi May dani na miganga leyi nga le kusuhana na dani leyi fambisana na layini ya dani a yi tshama yi kuma gezi matiko man'wani se a swi tisiwa ku laha ka nga xaviku gezi hi le dani na miganga leyi temeriwaku ntsena loko vo nghena tindlo lava nga na magezi hinkwako a va xavi gezi vanhu vavo mara namuntlha swi affecta hina ntsena
waba ngatimi hinkwako ke waba ngatimi miganga hinkwako komba ku xava gezi bate a khale bate famba na enta yinini hi la register enta swilo hinkwaswo vanhu loko xaveni ka gezi lava nga fayiniwa va fayiniwile ni hleketa na mehe ku na xitanisiwa va ni fayinile ni va vutisile kwale ka Eskom ni ku sweswi mi nga ni fayina ni nga hakela 6 point something ele mi lava ku sweswi gezi ra mi ri nge fambi ka va ka hale ka yona yeleyo se swi pfuna yini a va na nhlamulo very a le ka yona a le ka yona ni vutise straight kwala ndzi ka office ta vona ni ku a ni na problem na ku fayina ka n'wina i nandzu wa mehe ni ta hakela mara ku ni hakela gezi ri nge he fambi na ka mehe a le ka yona yeleyo se masuku swi pfuna swi komba ku Eskom le ku hi skemeni and timali leti va hi fanaka to is too much because mehe va ta ni xava gezi a gas ku va na n'wana 19 va hi fayina mali ya ku ringana se a skeme sweswo Nemetwe bottom. Yeah, so my eskanile ku ihlakateni. Ema on va Eskom inko. Ninkombo to very shut down konko. Where yi? Ane me ntwa ka. Mina na xiphiqo xa ku vanhu va lwa la timfanelo ta vona. Mina na vona xiphiqo xa ku loko kavilela timfanelo ta n'wina mi kandziyela ta n'wina. Se mi nga mi tilwela ku yini? Ni vula ku vanhu va le ku tirheni sweswi. Vanhu loko va la ku ya alithava va yi sweswi. Loko vanhu va la hi n'wina. Ani loko ku ve munhu transferiwa kusuka Guyana fana alithava to vajika isiwa kun'wana kambe n'wina ma nga kwalano se yi va shutdown ya ku mi kuma yini loko mi kumbe no ka ni nga swi twisisi va ka yini nghenani mi ni twisisisa swono a hi amukeleni loyi Nhlekani DP aye minjhani hi pfukile n'wina mi njhani buti DP n'we ma twala ku la mi vulavula ku mi ri ko a mi hava load reduction a mi yi twisisi mhaka leyi hi vulavulaka yona a hi mi twini na yi twisisa DP na ri tirhisa patu leri hi vulavulaka hi rona ya mara lexi sweswi hi nga fika ka xona hi tlhelele le ka quagmire liya ya ku swilo bootpad swi ndliwa hi ku hi vanhu va matimba hi vanhu va ku kota ku mobilize vanhu va serve ti-interest ta vona ni fika sola ni yima na vona vanhu lava va kalaka vukorhokeri bya gezi mara bootpad mani ku a hi rhangiseni ya mati hi tshika gezi because mati nge ma bridge mara gezi wa bridge i khoma number 1 ya ku siva patu i layitha thayele mara wehe wa swi tiva ku ina 10 years 15 years 20 years ka n'we gezi a mi xavi se loyi a ta ku hi movha bootpad a lava ku tirhisa patu rere leri ri nga public road phela patu leri ya ra R36 a ri na xivongo a ku na loyi a ri ownaku hambi mo va 100 mi nge twanani ku mi teka xiboho xa ku mi ya ri pfala ri nga ha tirhi loko ku ve ku na 100 yin'wana ya vanhu va ri ma South African na vo va lava ku ri tirhisa hi vanhu lava va fanekela ku va dlina va nga ri tirhisi hi vanhu lava va fanekela ku va dlina va kota ku risiva hi ku ti-rights ta hina bootpad ta contradictana manese a va fiki lithava va fambe milenge hi ku ti-patient ndzeni ka xibedhlele ti koho ene ku na leti ti lovaku a ku heteleleni hikwalaho ka swiyimo swin'wana na swin'wana kwale xibedhlele timovha ta ku landza vanhu lava va ku va lovini ti famba njhani although va ti khoma kahle van'wani va ti pfulela mara a ku heteleleni ni borha na hi ku va tswotsiwile vanhu ve lavaya va nga laha xitrayiking ku ve nhlengeletano ya ku strikeni yi khomiwe rini kwihi a swi tiveki bootpad hi ku a vo va na petition leyi nga sayiniwa va nga na yoho vo fika patwini va yima loko movha yi ta va tlhela va kombisa ku va sihalalela ku ve nge vhuli phela timovha ta mani na mani ta ka Eskom voxa vona va fanele vo rhwalana va ya ka Eskom va ku Eskom i nga ha tirhi wena hi nga se lunghisa leyi hi ku laha patwini loko va sivela mehendlela mehe a ni swi lavi ku strayika ke ni na generator ka mehe a ni na mhaka na Eskom loko vo va tima gezi for right me ni ta layitha generator mara loko se we i ni sivela ndlela ya ku ni ya lomu ni lava ku ya koho se hi ndlela yeleyo musi i tirhisa matimba i survival of the fittest mara a ni va lava ku mi kota ku swi twa ku va la ka xirilo xa njhani ve ri Afrika-Dzonga loko yi tereka hi nge ri li xirilo xin'we bootpad a dani koloko ku tele i tikotasi ntsena ndhawu liya load reduction swi vula ku Eskom yi wisisa switirhisiwa swa yoho leswi generataku gezi hi ku swa karhala gezi a mi xavi
ani va swi vona va ka Eskom phela ti-poll letiya ti na ti-poll number a vo fika va veka poll yi sara yi nga ri nchumu ya vulavula na voho le loko yi pempa oyili lexiwa xa transformer xi ku komba ku grid ya xoho i yitsongo ka vanhu lava va mamaku gezi laya ndzeni ya ndhawu yin'wana Bootpet va ri le mugwazeni phowula ya ha vonaki hi tintambu leti ti nga nemba la tlhelo ka yo vovo ti thumela laya la swi tlhaku swi veka vana va kwalaya ka muganga wolowo enghozini ya ku va nga kandziya tintambu letiya va tlhela swi vangana tinghozi ta mafu kambe xi pfarile mara vana Bootpet va nga vanhu yi nga resort ka lawlessness i nge bridge gate Bootpet i dinga ha xavi ani vuli ku na loyi a kalaka nga bridge yangu kumbe ku na la nga bridge mara i bridge yake swi nga ha swi tivi na ku khadi ri kwini a yi kome DP rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula rito ka loyi a ri pfumalaka ku nga va ku ri loyi a nga tlherisiwa ku ya ntirhweni ku ve a nga la ku nghena helo ka swilo leswi rito ka loyi a ri pfumalaka ku nga va ku ri loyi a nga na reference number yi nga na tin'hweti va ka Eskom va kha va nga n'wi pfuni se swa hambana ku hi wihi un'wana hi loyi hleka aye minjhani Khalanga vutomi mina hi pfukile minjhani papa hi pfukile I can't ma vulavula na Joel kusuka xitalo enkombo Joel mhaka leyiwani ya ka Eskom na gezi ya hluphanyana loko ni kha ni cheka mina ku swi nga va swi suka kwihi swi nga va swi sungule kwala ndzhaku vhele vanhu va tshembisiwa swilo swa mahala vhele kwa ka haliwa na mfumo wa xihlawuhlawu then loko se hi kumi democracy vanhu a va ha dyondzangi ku swilo leswiwani hinkwaswo swi vona ku mati gezi vukorhokeri kahle byi tisiwa hi ku va vanhu va kha va tirha so loko byi tisiwa hi ku va vanhu va kha va tirha vanhu lava va la ku hola ti-service hinkwato michini leyi tirhaka ku generate gezi na yona yi fanele yi servisiwa se swilo leswi nga problem vanhu va toloveli va lava swilo swa mahala Bootpet and na loko va kha va lava swa mahala hi ndlela leyi va swi lavaka yona ku va na problem ya ku swin'wanyana swilo swi ya ehenhla swi durha ngopfu loko mo cheka ku gezi ri durha njhani ti-unit ka vanhu lava nge le ku xaveni ka gezi amakaya gezi vanhu va xava ku veka kona hala Joni vanhu a va xavi gezi ni mbhoni ya swona na mesweswo a va xavi gezi hambi te maka xigalo ya ni wa ka xigalo se a Joni ku nghena kwini na xigalo hayi ni kumeka hala Joni mi nga yi xisi vulani ku ni le Cleveland loko mi ri Cleveland mi nga ku ni le ka xigalo ni le Diepkloof Soweto ya so la ni nga kona la a ku xaviwi gezi la ni ku hemba ni hala na hala a ku xaviwi gezi total ene vanhu va kona loko ku ve gezi ro famba nyana ro famba siku rin'we hi xa mundzuku ma sungula ku tereka leswi va nga dyondzisiwa swona ku loko va lava something va fanele va xi endla va pfala Diepkloof le kusuhi na ti-highway letikulu loko va pfarile laya va za va vitana na masocha ma ya ma susa vanhu laya kasi swi affecta vanhu lava nge le makaya hi ku loko unit yin'we yi kha yi xavisiwa hi R2 la a yi fanele yi xavisiwa hi 30 cent i mhaka ya vona hala va nga overpopulated va nga ri ku xaveni Eskom yi fanele yi endla ndlela rona ra durha impela ra hi durhela swinene amakaya ha xava mara la Joni la hi ti tshamela mavamba ni hi qachini na hi humesa mali ya rent hi huma ka swona so lexi a yi fanele xi endliwa a fanele loko ku ve la Joni hiko ku nga hakeriwi ku timiwa na Joni lava va nge le makaya va xava hi ti-rate ta kahle hala ya kaya sweswo a swi ta endla ku swilo swi kota ku olovela vakhegulu na vakhalabye a kaya hi ku hi vona va kumeka ku va ri kaya so mara hayi hinkwaswo hi khesini Bootpet enkombo ta mina 0860002543 na wena ku Afrika wa vulavula a ni kota kuma un'wana mingiseri kambe hi sweswo mingiseri mugana Lona FM makombandlela a hi yiseni mahlweni ndlela leyi Afrika-Dzonga se i tiko ro antswa ti vona ku rhula na ntshunxeko xindzhuti xi vuyelele ka vanhu hinkwavo ku tsariwa xiphemu xintshwa eka xibukwana xa mpfapfarhuto wa timfanelo xana a wu swi lorha leswaku hi rin'wana ra masiku hi ta ntshunxeka hi ndlela leyi hinkwaswo leswi i motivated ta 1960 My brothers and sisters. eka n'hweti ya timfanelo ta ximunhu na munghana na Lona FM hi van'we hi va nkoka #60 matimba ya xiyanimoya munghana na Lona FM makombandlela
hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Ele ka Munghana Lonene FM Mandela ya mkeleni n'wana mingiseri lo nhlekani Anhlekani futhi hey pfukile boti wa mina minjhani wena hayi okay akenza mativa ku utat ko va timhaka ta ku laha hi nga fika kona sweswiwana ni a ka ha ri na ku hambi mo teka teretere mo ku yi nkoka mi nge humi ridakeni ra kona utat onani gezi loko munhu a xava swa tikomba ku n'wina mi xava gezi ra mani muni hi n'hweti loko ya fika laha mi tsandzekaku ku mi nga a xavi gezi tin'hweti tinharhu or munhu va swi vona va Eskom mara timhaka ta ku ku na timhaka ta comrade a xikarhi ti boha hi maribye sweswiwaku leyiwa a hi yona leya hala ka site ra hina lehi hi swilo leswi nga hi fikisa laha xiyimo lexi hi nga ka xona Butet ni ta va xikala vito na mhaka leyi yi nga hi vulavulaku hi ku dlayiwe vanhu la a Soshanguve i timhaka swi sukela ku hokwala ka timhaka ta magezi swi sukela ka Eskom mhaka ya ku va hisa lavowa va le ku loko mo languta ti-spota camp ta Soshanguve ku na vanhu lava va hakelaka ti-300 ti-200 ka vanhu vo karhi so loko mi ze mi kuma swi fikela ka ku ka dlani i timhaka ta ku mali liya hi yo yi va hanyisaka so ntsena ku ho ka nga ri na vurhangeri la tikweni Butet ni vula leswi hi mhaka ku Eskom loko i xava gezi mina ni xava gezi ra mali ya so swa tiveka va swi vona laha ku munhu loyiwa i xava gezi ra so ri nga hambana hi 100 rand ri nga hambana mara ri nge vi leswo so ri mi kuma ku ri hambana hi 500 swi nga ndla ni xava ra 600 kumbe ni xava ra 700 so loko mo ze mi kuma munhu ku i zero munhu yaloye mara i le ku tirhiseni ka gezi va hindza hikwalaho va swi vona ku i layitini so leswiwani ko va government ya hina yi ndlaku ku xiyimo ene vanhu vo ka va nga xavi gezi va vonaka hi ku na malayitheleko u kuma ku layithiwile le xivaleni na hinkwako i swi vona ku holo a nge ri hakeli leri a ri tirhisaka swona hi ndlela leyi mi tiyiseni kwalani ku loko se mi kota ku mhaka leyi kota ku yi lunghisiwa i timhaka ta ku government ya hina leyi hi nga hi votela hi nga hi hlawula ku a va hi rhangeli a ve le ku endleni ka swona Butet mara a ni vuli ku vanhu a va teki decision va ku mina ni te munhu endla swin'wana na swin'wana mina ni famba na majority loko i complaina hi ti-problems leti na me no joyina ni va part and parcel ya problem yaleyo loko ku ri na leswi swi lunghaka halawani na joyina na ku a ni famba na majority a ni lavi ku tikuma se ni sungula ku targetiwa ni byeleli loko mi nga swi famba loko mi ku government leyi yo tsandzeka kahle hi swihi leswi yi swi kotaka Butet swilo leswi va swi kotaka va hi sala vowa i ku loko se va lava ku ya ku voteriweni a ni va kota ku va hi xavela ti-pap and steak phela steak a ni xi afford mina ni fanele ni ya n'wi votela munhu loyi ni kota ku dya pap and steak ni kuma na cold drink nyana sayitini kwalano va famba mahlweni na ku va hi hakelela ti-transport ti hi teka kusuka la se hi yisa laha ya ku ya votela koho hi fika hi votela munhu wo karhi loko va heta mi ta twa va ku yena loyi hi nga n'wi votela van'wani va ndleni va n'wi hundzise emisaveni va n'wi duvurile a ku na ku xi lexi nga ta lungha Butet mi languta ti-tender mi languta timhaka ta vahlampfa mi languta Eskom mi languta sweswiwaku hala i vakhegula ve le ku rileni ku ri va hi sala voho loko va langutini ko va vona ntsena lava hi nga va votela ku va ya palamende swilo swi nga fanela voho hayi hina van'wani vaakatiko inkomo Butet a ni lavi ku ndzeni tikuma se mi kuma ku va sungula ku ni languta ku ni jikajikela kwihi mina vutoye boti khensile swinene hlayisekani inkomo ni khensile I can't. It's 0860002543. Rulani Gideon Mzamani mekununga kulata hini kama ngamsala ya awara ya ngwe kusuka kwalano mina na wena tabuya yisa mahlweni nangonoko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Xabalo fura xinkwa hina hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula inkomo timinete ntsena ku bile awara ya 10 rinoko ya Africa wa vulavula hi tirhi lava ku languta landzelerisa timhaka leti ti nga vulavuriwa hi judge president wa Gauteng Judge Dustin Mlambo va nga kiteri kumbexana swi ta laveka ku sungula ku va na mediation ku va na ku kondletela ku
ku rivalelana ku kondletela ku twanana ku nga se tengiwa ka milandzu ya le ya civil leyi yi ngo khumba vaaki hi ndlela leyo ku nga ri le ya criminal se van'wana va nge i nkayivelo wa tijaji van'wana va nge i timhaka ta ku ti-court ta le Gauteng ti na milandzu yo tala leyi sweswiwani van'wana va nga nyikiwa na masiku ku ya fika kwele ka 2031 hambi ku ta va ku ri na vamani kwihi hi nkarhi walowo se i swin'wana swa leswi hi lavaka ku hi tlhe hi bula hi swona eka nhlekani lowu hi ta va hi kha hi bula na dokodela advocate Tsietsi Ramatshekisa i mutivi wa nawu lava hi nga ta va kha hi bula na vona eka nhlekani lowu kambe hi nga se bula na vona yi va na ku tsundzuxa ku ha khensa swinene leswi hi nge le ku fambiseni swona tsundzuka u nghena kan'we hi vhiki i nongonoko wa Afrika wo vulavula hikokwalaho ka ku va ku ri na nhlayo le henhla ya vanhu lava tsakelaka ku nghena va tlhela va tsandzeka ku nghena se kan'we vhiki swi nerile rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ehlekani khalanga Eskom leswi va swi endlaka swo famba vandla ti-reduction ta vona lomu matikoxikaya siku rin'wana vanhu va nge he xavi gezi na vona va to koka mahala a va sunguli laha a Soweto lomu ya ti-squatter camp va langutisisa ku vanhu lava nga koka zinyokanyoka va nghenisa mukhukhwini vanhu va nga fakela ti-DS ti nge lo tata ndhawu leyi hinkwayo la mukhukhwini vona va ri kuma kwihi hi ku i zinyokanyoka swi nga tali la mukhukhwini why va nga tsemeli vona va hlupha hina hi huma kule makaya le endliwa ti-reduction ta vona hi karhi hi xava gezi phalanga swa tika leswiwana a va ngheni amukhukhwini va tsemelela tidrate ti nga tala la mukhukhwini laniwani hi ta vona ti-DS leti va nga ti fakela mukhukhwini va ta ti yisa kwini hi ku na swiprepia swo tala swi operataku 24/7 tinyawupe hinkwaswo na maphorisa ya kona kwala xikarhi va famba va koleka timali hi ya kwihi na tiko sweswo a ku nge lungi nchumu rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi anga muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene a ni la ku hlamula ka leya Eskom leya Eskom yi ndliwa hi vona va ka Eskom hikuva va ri ignorant timhaka ta gezi va ti tiva vona system ya vona ya va kombisa ku okay vanhu va ka Mbatlu a va xavi gezi muti lowu na lowu a va xavi gezi a ni va ku na ti-meter number bona hi vona va nga na matimba ya ku ya va tima lomu ya gezi ri nga hakeriweku kona so a va fane va kombela mandate ka CEO or un'wana na un'wana loyi a va controlaka va tima kunene va timela lava va nga hakeli ku gezi va siya vanhu va innocent lava xavaku gezi va yisa timhaka ti na vona lava ka Eskom hi vona va tshikaku swilo leswi endleka na mfumo hi woxe wo ignorant hi ku a na va ta deploya xiphorisa ku loko ku ri ku lavaya vatirhi va ka Eskom va chava ku famba va ri voxe va famba na maphorisa va timela vanhu lava va nga xaveku gezi minjhani Bootpet na muhumelerisi kwalano strike a xi tirhi strike Bootpet a xi tirhi xo sungula ku na munhu a nga ta va attenda xa vumbirhi a va swi tivi na ku va terekela mani or hi ku veri va terekela Eskom se Eskom yi nge attendi vanhu lava yi nge a va hakeli yi nge attendi vanhu lava nge a va hakeli kampani kona va ti strikela vona hi voxe va hlangana va cheka until va vona ku hi kwihi la ku nga onheka kona va kota ku va vulavurisana va hakela mali ka Eskom swi nge pfuni nchumu Bootpet ku va Eskom ku hakela vanhu va yi 10 aka village hinkwayo loko va ku va cheka aka ntirho lowu nghenaka ka village yaleyo va kuma ku mi tirhisa plus minus 60,000 a month mara mali leyi hakeliwaka is less than 5,000 mi nga hlekelela mi n'wina mi nga va na khampani a hi ti dyondziseni na vanhu va ntima vaakatiko va la kaya ku xi xa mahala xa karhata xi karhata loko swi fika kokwani Inhlekani Bootpet na muhumelerisi na vayingiseri mhaka ya gezi yona vo va ku hi hluphekiseni ngopfungopfu swi twisa ku vava loko i heta ku xava gezi namuntlha i fike ri faka va timela ndhawu hinkwayo va timelela vo xava na lavo ka va nga xavi kwaye va nga timeleli lava nga xaveki hikuva va vona va swi kota kahle ku va vona ku i va mani lava nga ri i miti yihi leyi nga riki ku xaveni
mara va hi hluphekisa xemi loko vo endla ku fana na khampani leyi ya tinqingho liya ya ku loko i teke riqingho ra vona loko i nga hakeli va ku timela va ta ku pfulela loko u hakela na va ka Eskom loko vo endla sweswo lava nga ri ku xaveni va timela vona hina van'wana hi nga ku xaveni va hi tshika mini le ku spendeni ka gezi ra 800 n'hweti na n'hweti laha ni tshamaka kona ni kha ni nga ri na giza ko tirha i hot plate na microwave leyi nga tirheki masiku hinkwawo na fridge na ayini na ku layita na ku sweka ntsena hi leswi ni nga na swona mara ni spenda 800 n'hweti na n'hweti ni vulavula hambi ku ri n'hweti yaleyi na ha ku heta ku ri faka tolo nampundzu mara va hi hluphekisa sheme va le ku hi hluphekiseni enhlekani vutiphethe timhaka ta load reduction a hi nge humi eka tona hi ku Eskom yo endla hi vomu nkarhi luwani a ku ri ni timhaka ta ku ve ni ku fanele ku rejisiwa swigubu vanhu va ku tala va yile va tikhomisa le ka Eskom va fika va va filisi mafomu va ku va masiya le mafomu va ku va ta vona swa va ta endla yini hi wona mara ni sweswi ka ha yo hwi a xi kona leswi va xi endlaka ene vanhu vo lava nga ya va fili mafomu masiya le va ku tala va ku hi lava nga xaveki gezi hi lava kalaka va nga na swigubu etindlini se vo qhuveka vhele va tirhisele gezi va nga ri xava tirhise gezi mahala ku vaviseka ngopfu lava xavaka gezi hikuva va tikuma va nghene ka timhaka ta load reduction na ku ve gezi va mu xava Eskom a yi voni plan a yi voni swa ku yi endla yini hi swona inkomu hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula mina hi 2013 ni tshame ni ri kaya hikuva ni huma Giyani a Giyani swibedhlele swa private swi le kulenyana ni va ni boheka ku tikuma ni ya a Khensani ni ya bebula loko ni fika a ku nga ri na mibedo vavasati lavaya a va tlele ehansi ni ve na laki ya ku mutswari wa mina a ku ri un'wanyana wa vatirhi va le Khensani khale nkarhi waluwa wa khale wo hundza loko ya ha ri Benstone ivi va kota ku va ku loko va nghena va ku mani swimanimani metron swimanimani sweswiya ku va ku ri timhaka ta ku hikuva va tiva va hatla va ni khavulela va ni pfuna mara ko loko if it's just nobody or individual un'wana na un'wanyana yale a ti nghenela ku kwalaya Khensani u treatiwa ku fana na munhu nje tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ile ka mgana lona ne fema komandlela ka kwa xela twi xitsonga xa nhlayo loko sungula nhlekani lo ta ya mahlweni bula hi mhaka leyi kambe lava ku hi bulanyana kantsongo hi timhaka leti ta mediation kahle va vula yini Judge President Dustin Mlambo dokodela advocate Tsietsi Ramatshekisa va kola ku hi pfuna ku twisa mhaka leyi kantswa kwala ka mgana lona na FM komandlela hi ku minkarhi hinkwayo hina hi tshama hi kha hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mikisera mgana lona FM ikhumetso ya vuthumela tsintsana kupela wara ya khume nharu milandu yi aviwa hi swigavagava kambe ku na swigava leswi hi ku ya hi Judge President va ngira kumbexani a swi ta va swi ri kahle ku swi nga fambisi swona leswi swa masiku lamawani kambe ku na ku vilela xa sungula vanhu ku na lava se va nga kuma masiku ku sukusela hi ti 1 ta Sunguti 2027 se ta twa ku kahle ku endleka yini kusuka kwalano ya mahlweni na swi tivi leswa milawu hina u tiva ku ti vulavulela hi kaneta vanhu kwala lava swi tivaka swa nawu hi lava dokodela advocate Tsietsi Ramatshekisa ntukulu wa mina loyi loko ni khumba ntsena ni n'wi landza ni ku ayi veri yini dokodela veri swi sa ntukulu aye malume mi pfukile hi pfukile minjhani na vayingiseri va mugana lonene hi pfukile vana khensa swinene mani kumbexana a hi sunguleni masunguleni advocate ku kahle loko leswi Judge President va vulaka so i yini hey leswi nga so i ku pfumela hi ndlela yin'wana ku ri justice system ya hina yi le ku tikeriweni lero a ku hava ti-resources ku hava switirhisiwa ku nga va tikhote tinene hi ka hi vulavula hi ti-building ku nga va tikhote hi ka hi vulavula hi vaahluri ku nga va tikhote hi ka hi vulavula hi ti-interpreter kumbe lava hi va vitana ku i stenographer ku na ku xota
ka switirhisiwa leswi fanele ku swi va koho loko milandzu leyi yi ka yi tengiwa. Se swilo leswi hi swo swi endlaka ku va na backlog. Mi kuma ku vanhu loko va lava ku milandzu ya vona yi tengiwa a court swi teka nkarhi lowu leha swinene ku va kuma date ya ku va ta a court na koho ku va ku ri na judge loyi a nga ta tengisa nandzu wa vona ivi wu hela va kuma leswi va fanele va swi kumaka hi ndlela yaleyo. Se loko mi ku na nkayivelo lowu wu nga va wu vange yini ku sukusela na ku wu sungule ku tikomba rini? Muhaxi na vayingiseri swilo swa khale swinene swo ya swi kha swi kulela. I swilo leswi lava fambisaka justice system ya hina i khale va kha va swi vona, i khale va kha va ringeta, kambe ni vona nga ku a swi endliwa hi ku nonoka ku va ku akiwa tikhoto to tala, nakona va kha va endla hi ku nonoka ku va va tisa mali leyi nga ta ringanela kusuka hala ka treasury ku va yi aka tikhoto leti miako, ku va yi thola vaahluri lava va nga fanela, na ku va va thola vatirhi lava va fanele ku va kha va tirha ka ndzawulo leyi, ku swilo hinkwaswo swi famba hi ndlela leyi swi fambisanaka na constitution ya hina ya ku mi fanele mi tikuma mi ka mi loko ri ku na milandzu leyi mi twaku ku yi fanele yi tengiwa court nakona yi tengiwa hi ku hatlisa, mi kuma ku ahluriwa hi ku hatlisa. Se loko se xiyimo xi titani kahle va lava ku kundleka yini? Va te loko va swi vona a handle ka ku va kumbexana hi ka hi swi vona ku tikhoto tin'wana leti kumbexana ti nga akiwa, mi ta tsundzuka ku hayi khoto ya le Limpopo kulukana hi ya khale ngopfu, hayi khoto ya la va ri la Ambombela na yona a ya khale, na kwala xifundeni xa Gauteng na tikhoto to hlayanyana tintshwa leti nga akiwa, kambe swi sala swi kha swi tikomba ku a hi se endla nchumu hi mhaka ya ku fanele endzeni ka tikhoto leti ku va na vanhu, ku va na vaahluri lava nga ku tirheni ku va kota ku pfuna vanhu. Se swi vula ku a swa ha kotakala, nhlayo ya vanhu se yi tlakukile, nhlayo ya milandzu se yi tlakukile. South Africa hi ya nyana hi se hi landa hi nhluvuko loyi hi nga na wona, hi va hi ka hi landa tiko ro fana na America leswi va swi vitanaka ku it's a litigious state. Vanhu va tshama va kha va khomisana, vanhu va tshama ku nga va ku ri milandzu ya civil, ku nga ku ri milandzu ya criminal. Se swi endla ku tikhesi leti ti tala, na rholo yi tala. La Gauteng na swi tiva ku loko mo apply court ya date sweswi mi nga yi kuma kumbexana ndzhaku ka 6 years. Mi ze mi rivalelanini musi la xikarhi? Maze mi rivalelana, se hi swoho leswi kumbexani Judge President Mlambo va vula ku swoho ku loko milandzu leyi yi nga si sengiwa a court ya mampela va lava ku tirhiwa kumbe ku tirhisiwa swilo leswi hi vitanaka ku ADR, Alternative Dispute Resolution. Naswoho swi sala swa ha tirha ku fana na court na hambi swi nga ri court, kambe swona a swo va rigid, a swi milawu ya kona a yo tika ngopfu ku fana loko mi ri court, kambe mi va mi sungula ka xiphemu lexiya xa ku n'wina lava mi khomisanaka mi vulavula, loko swi nga endli mi hundza mi ya lava arbitrator loko a teka xiboho lexiya xi va xi ri xiboho xo hetisela. Swi tlurisa ku n'wina loko se mi khomisanile kumbe mi ka mi khomela moxa swi lava hi tisa hi nhonyana na mati. Ya mina swi twisisa ku tukula mi swi tolovela swo vulavula, bini vulavula 2 hours hinkwayo ku nga yimiwi, kambe a ni pfini nyamuntlha swi ni komile. Se swi lava ku ka ADR system leyi ma swi kota ku milandzu ya n'wina yi tengiwa yi hela, mi nga yangi ka a court ya nawu. Se hi swona leswi hi swi vulaka ku it's an alternative dispute resolution. Swi vula ku ma swi kota ku milandzu ya n'wina mi vulavula kumbe mi appointa kumbe mi langa munhu loyi mi nga ta n'wi tirhisa ku a va yena a mi pfuna ku tenga nandzu lowu, ku va yena a tekaku xiboho loko se a hetelele ku twa masayiti hinkwawo ku endleka yini.
esasomengisa mngana lona FM lava batwaku i dokotela advocate Tsietsira Matsekisa mtiwa nawu lava engele ku bulena vona ni khomele nyana kwala kantsongo advocate ku anna va ku mbutisa ku mikarhi yin'wani hi twa ku lomu ka tikhoto letele hansi kwa ku vulavuriwa hi acting magistrate rin loko ni nga hoxisi n'waxemu a ku ri na marathon nyana ya ti-interviews hinkwaswo sweswo a swi ololoxanga swiphiqo leswi hi nga langutana na swona swa nkayivelo ya vatirhi ngopfungopfu ka le ka xiyenge lexiya xa vuahluri vuavanyisi na timhaka ta ti-magistrate hi ndlela yaleyo ke kambe sweswo hinkwaswo advocate loko ni ta va ni hundzela a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mixero mngana lona FM 25 ntsena ku bela wona ya 13 nangara ya Afrika wa vulavula a ni ri ofisini ya master sweswiwani loko ni nga se tala ni vona ni hlangana na vakulukumba lavawani va advocate va kha va mbale tihembe to basa kasi i cini na mhlovo wo basa i uniform yako black and white ai matiwa a hi tlheleleni ka lowa ntukulu dokotela advocate Tsietsira Matsekisa loko a hi languteni timhaka letiwani hi vulavulaka hi toho ta ku kumbexani ku ta hetelela ku va na ADR loko ni nga hoxisi swi nga va swi leswi ni nga vulavula hi swona swa ku a ku ri na marathon wukulu wa ku va mi tikomba mi kha ku endliwa ti-interviews ta vanhu lava va fanele va thoriwa ku va ti-judge ti-magistrate sweswo a swi ndlangi nchumu ku hunguta xiyimo lexiwani leswi nga swona i ku va ku ka ku thoriwa ti-acting magistrate na ti-acting judges hi swoho leswi swi kombaka ku se a swi vonakala ku hi xota hi majaji kumbe hi xota hi ti-magistrate hi koho va tirhisaka lava actaku i va ku ri magqwetha lama ma nga dyondzela ku va magqwetha ma nga ku tirheni a tikhote loko va ka va tirhisa sweswo va pfa va vitaniwa kumbe va komberiwa ku va ta pfuna ku va pfala space leswi nga swona swi nga kona kumbe ti-backlog leti nga kona hikuva va ka va tengisa milandzu kambe loko vo ze va appointiwa va laya va va ri majaji hi ku helela kambe ko va ku position ya kona ku va ku ri va le ku acteni a va full time kumbe a va permanent kambe swi lava hi tlhe hi kombisa ku swilo leswiwani loko ni kombisa ku i khale swi ka swi vonaka ku swi le kuteni swi ta fika laha swi va ku mhaka yo karhata mi ta tsundzuka ku a hi khale ngopfu loko ku introduce kumbe loko ku tivisiwe nawu wun'wana lowu tirhisaka court kumbe leswi hi vitanaka i rule 41A hi yoho leyi se loko mi vika nandzu hi maphepha mi fanele mi kombisa ku no landzelerile nawu lowuwani kumbe rule leyiwani ku va ku mi ringetile ku mi vulavula swi tsandzile kumbe mi nandzu lowu mi nga ku tengeni a hi wona lowu kumbe xana wu fanelaka wu ya koho laha hi swi twanaka ku hi le ka ADR system laha ku fanele ku nga tirhi khoto yinene vona lava va vikaka nandzu ku va vona lava va vulavulaka kumbe va tirhisa arbitrate se loko sweswiwani mo vulavula hi tihlo ra mutivi wa nawu n'wina mi yimela ku vaaki kumbe vanhu munhu un'wana na un'wana lava ku yimeriwa i endlelo ra kahle hi ku vona ka n'wina advocate i endlelo ra kahle ene ri chipe swinene ri hindza loko se mi ya a court ku vulavula ntiyiso ka durha swinene magqwetha ma swi vona lomu ka maphepha ku ri magqwetha man'wani ma hi siku va kona se va hindza na vo 50,000 hi siku va fika vo 60 va fika vo 70,000 ku va gqwetha ri tikuma ri khota ri karhi mi yimelela hi siku lo a hi nge nandzu wa kona walowo wu teka masiku ya 5 kumbe yo hindza 5 kumbe mavhiki mambirhi ma swi vona ku se mi va mi tirhise mali yo tala swinene ku va nandzu wa n'wina wu tengiwa kambe hala ka alternative dispute resolution mali leyi tirhisiwaka kumbe xana loko hi langutise vanhu lava va vitaniwaka ti-arbitrator na yona a yi lo tala ngopfu ku fana na loko se mi ka mi tirhisa magqwetha hi woxe kumbe a ndzeni ka huvo ya nawu kumbe a court kambe mi ta tsundzuka ku loko hi vulavula hi ADR a wu vulavula hi ti-arbitrator ntsena kana un'wana ku na ti-negotiation ku na mediation ivi hi fika kona ka the arbitrator loko se swi tsandzile hala kun'wana kambe ko tala
va kona lava va twananaka ka ha ri ka xiyenge lexa mediation va vulavula va twanana na nduhela wa ha ri kwalano se i swilo leswi swi nga chipa swinene nakona swa hatlisa swinene ku hindza loko mi a court. Dokodela Advocate Tsietsi Ramatshekisa nkensile tukulu wa me ikhense swinene muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene. Inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM famisa sweswo Dokodela Advocate Tsietsi Ramatshekisa kha hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi nga hi olovelaka ko ku ololoxa swiphiqo swa milawu ngopfu loko ku langutiwa ka tiko swin'wana swi teka nkarhi wa ku va swi heta kolomiya ka malembe vanhu va nga si ya tikhoto hi ndlela yoleyo. Ya fukubila wara ya khumena ra itweni kumanga misava ya ra mbiri ta emsekweni so kwalano ita twa ku committee timaka ka hinkwato leti nga vulavula hi tona namuntlha i tlhava u dya u yi byela ku i ta yimaka hi ndlela yaleyo 0860002543 kambe ntsena andaka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbunuku ku ya fika ra vuntlhanu. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Lava nga rhanga Botfed vete mi nga limi ximanga ku xithothela hikwalaho ka ku ximanga Botfed loko se xi mi jikela xa pata mutini xa hundzuka goya ivi xi vuya xi ta mi hlasela xi dyetela tihuku hi mhaka ka ku n'wina a mi xi teka mi xi endla nga ku xi kahle se namuntlha hi lexi xa vuya ximanga xi hundzuka goya xi mi dlayela tihuku Botfed. Leswi humelela ku laha ka MK Botfed i vanhu lava a va swi tiva ku mindzuku ka siku swi ta humelerisa leswi ende namuntlha loko va vuya Botfed va vuya ku ta karhata n'wina ku ri mi nga swi koti ku famba mi ya mahlweni ma swi vona. Hi ndlela leyi Botfed namuntlha hi na ti-political party leti tona kahle loko ti nghenini ti taku ku ta opposa xin'wana na xin'wanyana lexi xi endliwaku hi mfumo lowu nga le ku fambeni. Tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Hi le ka Munghana Lonene FM koma ndlela na ngona ku Afrika wa vulavula hi ku haxela twi Xitsonga xa nhlawulo so sungula khensile Rulani Mzamani na tlokumakata mahungu ya misava awara ya mbirhi mahungu ya misava kusuka kwalano dzumba na mina na Ike Ngoweni vuhumelerisi bya Mchangani hi laha ta va hi huma so ya kwala van'wana vanhu va hlangana ko hela nga ta va hi kona hi ndlela yoleyo mingiseri wa Munghana Lonene FM hi loyi mingiseri enhlaka epfokele mjani bat epfokele akhenza Botfed maka gezi i problem leyi ngo va nga hi vaaki Botfed ya maka gezi Botfed yi onhaka kusuka ka Eskom ni vulavula sweswi a kaya kwala Nkonko ya na 26 years a tshama xa gezi hi bridge Botfed a nge mi kumbeteli me ba me Botfed a ku ri munhu n'wana ku loko ku byela ku bridge a nga ta ku twisisa mara hi ve na problem ya gezi a giderisa sweswi va ka va ku hi le kuteni eloza a nghena hansi mudala lowa va nga tshama va ta a za a pfumela ku bridge ani vana va mehe hi bridge ku bridge ya mehe Botfed loko muku avati a ku ndleka yini a va ku yini loko mi vika ku mina xiphiqo va tiva ku hawa i le kuteni un'wanyana i ta fika kwala tshamisani sweswo ivi va nga vonaki va ze va teka riendzo ra ku famba va tsematsema swibokisana la Nkonko a tisi va tsema tintambu va ku langa bridge va tsema tintambu loko va fika eka va fahlana na phese endzeni ka xibokisana a va tsemangi leri a ri hlamusela ku ri ku ripotiwile a va tsemangi va fika va hundzisa sweswo and a va ha vuyangi futhi leswi nga ni hlamarisa Botfed hikuva va swi vona ku ri okay ka muti wo karhi se hi kuma ku ri wa reference number yi le ndzeni ka xibokisana xexiya a va fanele va vuyela va ta lunghisa a va vuyangi futhi mudala yi le za hi lova ni suka mina na 3 years back ni ya ku Eskom a ni nga ti tivi hi tihofisi ta Eskom a ti tiva Mkhalabye ni fika ya straight ni ku a kange bridge ni vona tampa ni lunghisela swilo swa n'wehe ala ni ku gezi ra ka na ri endli swona ku lo za ku tshwa na xibokisana sweswi hi loko ka ntambu kusuka kwale polweni Botfed hi ya nghena mutini hi fika hi endla SDB box ya hina kwala a ku na xa ku komba ku na mitara ku komba ku gezi ri fambisa ku yini ni yile futhi va fana byela switori swa ku va le kuteni tlhela va landzana kambe ku a hi tini a hi kumangi munhu ku ve mina swi fika tshama ka the whole day ni ta va le kuteni se swi vula ku loko ku va na load reduction so na n'wumi hoxi xandla ku va na load reduction hi ku mi le ku tikiseni
a mi le ku hakeleni ka Eskom ya hi loko xeni ka xandla hi ku service a yi kombi hi fanele hi tshama xinyamini hi karhi hi onhakeriwile hi ripotile na se swi kahle sweswi mi tshama ku xinyamini ku sweswi mi le xinyamini 4 hours siku rin'wana na rin'wana a se hi tlheni hi pfala patu se loko mi pfala patu mina sweswi ni lava ku ya ka verile ku kambele ni lava ku ya ka muguluvuti n'we mi ni pfalela patu hi mhaka yini hi ku ma ri ngheni helo ka swa gezi ra n'wina a ni ntiyisa ku helela a mi ngheni helo mara la ku kwata ki vanhu va swin'wana swa helela ene hi ku problem office ya president a yi tivi a hi ta ya koho leswaku hi hlanganise na mufambisi wa Eskom se loko a hi tiva a hi ta swilela koho se hi le kule ngopfu na swo mara ni tikote to office ta ka Eskom sweswi i mani mi yisile memorandum mi ndle yini hi ku shutdown kambe shutdown swi helela moyeni a va ta hi hlamula president a hi se endla nchumu leswiya ha to vuya president leswi swi ri switsongo president mi vula yini loko mi kuma ha to vuya leswi swi swa ku koroka patu a hi nchumu leswiya mi la ku ndla yini a ri mahlweni ndlela mi ta swi vona a ri na sweswi a hi vula ku hi ta endla yini phela mi nga rivali mingiseri wa mina ku vanhu va khomiwile ku van'wani kho va vuya sweswi lembe rihi hi mpfuka khomiwa hi 1991 I mean hi 1990 loko va endla leswiya swa ti-black power na timhaka teteta ta ku va ku hisiwa valoyi swi ku yini hi kho va vuya sweswi wani hi 2025 kasi tlangu yo betting cancer sweswi ku tlangu yona hina loko sweswi swa wina na Eskom wina mi tshika sweswo i khomi pona 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka mugera lona na FM makomba ndlela a hi ringeteni hi twa ku hi nga kuma un'wana ke nhlekani minjhani hi pfukile papa minjhani n'we ni nga pfukile mina na ku tiyisisa sweswo papa lowu a huma ka hlamuseta ku ri Eskom ya nghenelela ya na n'wi sapota mina ni yile Giyani na ripota ku na gezi xinyami kaya ya va ni nyika reference number va ku loko hela vhiki hi kona ni nga ta foni na tinumber phone loko hela vhiki va vula 7 days loko hi mali mula ku 7 days mpela kusuka kwala ka Mapuve u ya kwala Giyani ni twisisa ku vatirhi va ka Eskom ta kha va sukela kwala Giyani ni fanele ni tshama 7 days a xinyamini na loko a ku ri ndyangu wa n'wina a no ze ni kombe va lava swi tivaka va ni pfuna na namuntlha na sweswi reference number na yona se tshama ku ta movha ka Eskom se a swi le ku fambeni hi side ra Eskom mi titwa njhani loko mi kha mi ra famba gezi ka Mapuve hi 7 lo a ri le ku fambeni gezi ko va ntsena ku ri swi swa fikelela kwalaho ka ku ni vula ku ri nga fambi njhani kuve n'wana mihakeli phela n'wana mihakeli gezi no leswi ni vulaka swona doctor ni hlamuseta timhaka ta ku loko hi ripota ku xidokisa xi na problem a va ti va ta hi nyika service hi fanele ali a va tangi n'wina mi le ku hakeleni gezi mara ku na gezi a ri fambi hala ka n'wina gezi why kwalaho swi sukela kwala ka timhaka ta ku Eskom a yi le ku tiveni hi tifanele swa yi nyika vaakatiko service hi leswi hi swona loko mu ya report ka Eskom a va kota ku va hi attenda immediately va hi pfuna a swin'wana swi ta hunguteka hi kuma bote na mitwa ni tsakisa hi ku man'we ka ma vula ku a mi hakeli gezi mara la mi tshama kona ku ha load reduction lun'wana wa ku nghena i ri lahala kwavo a nga hakeli gezi ku na load reduction se swi vula ku Eskom a yi endli swona Eskom total a yi endli swona loko va kota va ku nyika reference number at the end of the day va gina komba kahle system ya vona yi feyilile kahle vhengele leri a ri pfariwi ve nge Eskom ni mi twile boti ni khetsi loko a swi koteka ri to pfaliwa imani sweswi ni hundza hi laha ta vuya teka riqingho ra ri ka 0860002543 taka leswi u nga yivi lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ya loko ala mahlweni dzaha tayo yo tiya ma switwa bezwa daya khetsini swinene ku va yingisele Munghana Lonene FM kona u nga ni yingisela ri kona khetsini van'wana va ni yingisele xipolipoli xifona lexiya xo ka xi nga dyiwi ndilo lexiya maxivo xexiya van'wana va ni yingisela va ri movheni ya vona ya manyunyu hayi ene yi kahle movha yaleyo a ndzi tshama ni nghena ka movha ya muxaka wolowo mara mi ni nghenise hi rito na khensa van'wana va ni yingisela u ri xibazaneni khetsini swinene n'wana Munghana mi nga ri va lava va cheka kwa ntomeni ni vuli ntomo wa ka makhasa no vula ku ma vo maka kona
0860002543 ayamkeleni un'wana mingiseri hello inhlekani Hayi minjani? Seswamene ipfukile n'wina minjani? Ipfukile. Akhensa. Ni nga na mina wa ni xivilelo eka Eskom. Va ri xave gezi hi nga bridge lemhlole hinkwayo mara na mina un'wana wa ni xava ku gezi. Loko u ri na problem u ya va ri ya report. Va ku nyika reference number. Va ku u ta pfuniwa. Makumu ta tshama le kaya u tshama le kaya u nga ti ta pfuniwa makumu u tlhela u vuyela kwale u ya vutisa ku problem yi ni ve ni problem sweswi much makumu va ni byela ku za vanhu va nga ti lava va ti-technician va Eskom hi mhaka ku va tirha vanhu lava va nga report-a va December January so hi report-a sweswi hi mach swi vula ku hi fanekele hi tshame xinyameni ku fikela rini leswi ni nga swi tiveki ku vanhu va January va December va February va hela rini se hi marito man'wani mi vula ku yini na ku a hi swi tivi that's why ni n'wi vutisile sweswi va tirhaka ka Eskom ku we u nga tshame ka we u nga ri na gezi na ku ve lava swi tivaka va kha va hindza va tlhela va ka va ya hala na hala va ka hina hi nga mi bohela swi tlhela swi nga vi nchumu ni vonile movha ya Eskom la gedini ni yimisa loko ni yimisa ni ku kasi a mi tikona lani na va ku va pfula buku yin'wanyana va cheka va ku mi va ka mani ni va hlamusela va ku xivongo xa n'wana xi kona la swi vula ku ri a mi nyana n'wana hi ripotiwangi se va vula yini ku gezi na xava nkarhi hinkwayo na xava na mina na tirhisa gezi ra ma 1 point something up to 2000 hi n'hweti mara loko u ri na fault avati no regional manager nkulukumba Ndubane hi ta va lava se leswi mi nge le ku swi hlamuseni swi tele ngopfu mi le Mupani na n'wena mi le Mupani nto litshava ni swi tivi ku Mupani litshava Mupani hi vula la mi welaku ka timasipala letiya ta Maruleng Tzaneen va Phalaborwa Greater Letaba Giyani hinkwato teto timasipala ti le ka xifundzatsongo xa Mupani okay no ni mi twini mani ni khensile swinene inkomo sis I can't ma vo mhaka ko vanhu van'wana vo vangeriwa vugevenga lebyi va nga ri swigevenga vo hi voxe ntumbuluko wa vo swo vangiwa ku va swigevenga ma vo susumetiwa ku va ze va fika lava vonaka ku va ri swigevenga kumbe vo susumetiwa ku va vonaka va ri vanhu lava va tshovaka nawu ma vo mhaka ko ku nga ri ku vo hi voxe ntumbuluko wa vo i vanhu vo tshova nawu se swin'wana swa leswi kumbexana swi fanele swi langutiwa swoswoleswo 0860002543 tinqambi na hinkwavo lava nga ka swa vuyimbeleri va rhambiwa eka nhlengeletano ya nhlangano wa Limpopo Artist Movement hi ku tirhisana na va Leaders, Sampra, Samro na SARS. Nhlengeletano leyi yi kongomisiwe ka ku lemukisa tinqambi bindzu ra vuyimbeleri yi ta khomiwa hi ti 28 Nyenyankulu 2025 eholweni ya Jack Bottas ePulukwane hi awara ya 8 namixo. Eka nhlengeletano leyi ku rhambiwe swiyenge swa nkoka eka swa vuyimbeleri, switichi swa radio, tindzawulo ta mfumo na van'wana. Swiyenge leswi hinkwaswo swi va kona ku ta lemukisa hi timhaka ta nkoka leti katsaka matsalelo ya tinsimu na swipimelo leswi faneleke ku tekeriwa enhlokweni ku ri tinsimu ta n'wina ti ta tlangiwa eka swiyanimoya. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswi mutivi wa ko hi we amkeleni loyi a ku na munhu la 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana loyi hleka ndzawini papa ni kombela ku vulavula hi swilo swa 4 Kalanga a ko va ngopfungopfu mhaka ya gezi ntsena na mhaka ya mati ku na xivutiso xin'wana lexi nge mahlo ya nkwahle ya vona hi muyevuli vanhu lava va nga le kule swa endleka va nga swi voni ku fana na leswi vini lava va timela ku gezi va swi vonisaka so hi vona va twaka ku vava
lava nga le kule va nga vulavula sweswi va swi vonisaka swona okay ni vulavula leswaku i mhaka ya gezi na mhaka ya mati lexi xi humelelaku i mhaka ya ku Eskom ya swi tiva leswaku hi vanhu lava va nga xaveki gezi so why ku panichiwa na vanhu lava van'wana mi nge ni vulavula hi section A yo u kumaka ku ku famba gezi nkama ku tala why va Eskom va nga yi va ya focusa eka section A va langutisa leswaku hi vanhu lava va nga xaveki than ku va ku panichiwa vanhu hinkwayo va section A yele kwi yale nkowankowa okay no nyika xikombiso yo Yeah. na vadani ndlela leyi loko ku ve impela vanhu a va xavi gezi why Eskom yi nga langutisi ntsena lava va nga xaveki gezi ku panichiwa vo than ku va ku panichiwa na lava van'wana xin'wana i mhaka ya ku ina impela loko wa va vitana ku na nkingha ya xibokisana kumbe swin'wana na swin'wana leswi kulaka ku va ku lunghisela so va ta ku hata u ta tshama u kuma ku va nga vonaki these days vanhu va ku tala va swi kota ku lunghisa gezi bukhet hambi va nga hambi ku va a hi va ka Eskom vo dyondza swin'wana na swin'wana ku fana na vakhaniki va mimovha van'wana a va yangi va ya swi dyondzela but hi ku langutisa lava va khanigaka va kota ku swi vona so hi yo mhaka u kuma ku loko ni tshama n'hweti hinkwayo ni yimela va ka Eskom va nga swi voni la kaya ka swilo swi nga fambi no za ni kumeka ni vitana loyi a swi kotaka a ta ni pfuna so hi yo mhaka leyi a ni vona leswaku ku loko va Eskom ku langutisa sweleswo dani ku va va timela vanhu va le dani hinkwavo vanhu va le Khujwana vanhu va le Mbamba na vanhu va le Nkowankowa swi kumeka swi nga yangi kona xin'wana ni vulavula leswaku a hi gezi ntsena na mhaka ya mati imagine Nkowankowa ti-toilet ta ko i ta le ndzeni ka miti a ku na mati kun'wana mati a ya humi kun'wana mati ya huma va swi endlisa ku yini ka kahle mati manene mati manene masipala yi tsandzeka ku supply vanhu ka kahle mati hinkwavo va kuma mati tindhawu ta ku tala sweswi eDani na Vupetanenge va hoxitele tiphayiphi muti wun'wana na wun'wana swi na 2 years sweswi ku pfumala na mati manene ya ku nwa maphilisi manene so but now swilo swi le ku humeleleni se xin'wana lexi ni vona ku nga ku sweswi vanhu lava va pfalaka patu a va le ku xi endleni lexi nga ku ni xi belaka mavoko i mhaka ya ku a va le ku yiseni ka xikontero a va le ku yiseni ka patu so hi so leswi ni yimaka na swona kambe ni vula ku loko mi ti pfalele kwale a ti A na le Dani Eskom yi twa ku vava kwihi hi ku n'wina lo ti pfalele kwale kaya yeah okay Eskom a yi twi ku vava hele but van'wana lava va nga va ka Eskom na vo a va swi koti ku ya efemeni a va swi koti ku ya tiofisini a va swi koti ku ya ku loko hi kumeka vanhu va pfala tindhawu leti hinkwato ma swi vona se na vo va twa ku vava inkomo papa mina ni khensile nkarhi wa n'wina hlayiseka khensile swinene inkomo hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Sweswo mixero mugana lona FM inkaye tuminate ku nga xibawara yamberi awara yamberi mahungu emisava hino mowa Rulani Mzamani kasi kya kusuka kwalano ndongela ko dzumba ra mina na Ike Ngobeni u ta ya mahlweni hi ndlela yale tatani Duvani Slam kuma nkarhi siku rin'wana mi ta heta tshama swin'we la hi vulavula hi twa ku hi ku ya hi n'we mi vona ngeti hi ta huma njhani ka xiphiqo lexi hi ku swi ti komba kahle ku i mhaka ya ku vanhu va le ku xaveni gezi kambe na n'we tanihi ndzawulo kumbe tanihi Eskom ma tsandzeka mi le ku tsandzekeni ni vula ku loko mi n'wi byela munhu mun'we hi leswi ene mi tumbela i reference number masiku munhu wa ta hofisini ya n'wina a nga ku pfuneki a tlhela na reference number ntsena hi lo khandziyela ku yela reference number futhi nga ri leyi antswaka hi leyi ya fona kunene reference number yi nga ri ya tirha liya hi ku le to ta kunene ko etihofisini ta n'wina nga ri a ti tirhi leyi fona no mina ndzi tshama ni fona ka Eskom va hundzisa mune wa tiawara va nga tanga va ta hi pfuna and a ni tivi loko ri ku swa tirha ku mi khala nga phet mathelo mara a swi si tshama to twa veri ku na va ka Eskom le hansi va fikini xibokisana xa n'we xi dyi gezi mi ndlisa ku yini ku xi dya se va ta lunghisa va ku hikwalaho wa mi vula ku ya xi dyi a fanele mi xi tshiki ku hayi ni xi tshiki a hi amukeleni loyi ni hlekani papa mina
mina Eskom ta blema mi ri khala swi nga endleka ku nga ri yona ntsena yi feyila ku ri na tiko ri feyila ku ri swi nga endleka loko leswi nga ta loko u tshova Eskom kusuka Giyani ku vana vatirhi vangani makuma ku vana vatirhi vatsongo lava vo tala vatirhi va hava ku va nga khavhara matiko lama around Giyani kumbe around Malamulele wa munhu un'we ntsena suka a ya ka le henhla le ka Bukhakhala a suka a le kun'wana le henhla ka Bankuri le swi nga endleka swi nga ntirho ku kuma ngopfu mina swi nga endleka mina nkateka ku mi le Giyani hi ku le kusuhani loko va suka va fika Giyani fast so swi nga endleka na vatirhi va ku ri hava va ka Eskom va hi hlamusela ku ri va na matirhi vangani lava va fanele va hi pfuna kosa ka ntsakula swi nga endleka ku ri mhaka sweswo hi nga languti ntsena ngopfu ku Eskom a hi feyile tiko ya hina ra hi feyile because loko munhu un'we a suka Eskom a nga ha replaceiwi hi ku a sete ku replace vanhu va tata ku va khavhara tiko ta ntsaka sa kula khalanga ku ya mahlweni mara vatirhi va kha va kula na leswaku nghenisa tikontraka leswi i nga ri na swo swa onha hi ku vanhu va za va tiva na xihundla ni ta le khalanga ni kontraka ta a totela nchumu tirhi ku ona South Africa a tela nchumu tirhi ku ona cause ba baza hi kontraka ta va ku kontraka yi le ku ka yini vona va ndla yini ese tiko ni ke Eskom ni show mina ku ri ina vatirhi vatsongo ni show kahle mina loko mina ta stand swa la ka hina ka Mapuve swi kumba ngopfu swa loko mo vitana vula ba mina Eskom va mi reporter va nga ta ya nkarhi ku va fika ka Mapuve so se hi ku ya hi n'wina mi nga tshama kona mi hehla ku hina hi nga sondolota Eskom sweswi hi ku a yi le ku yi tirheleni hi ku tshembeka kasi a hi mhaka ya ku a yi le ku yi tirheleni hi ku tshembeka i mhaka ya ku vona va ka Eskom va va ri ku tirheni va karhele vo va vanhu vanharhu wontiso lokhala wontiso ni vona ku vona mina lokhala cause most of the first Eskom i khale ni za to huma ku ri ba ku Eskom ku toriwa vanhu va ndzeka Eskom yi wina ya tholi munhu so lava va nga gezi vo va pfuleka njhani ene tlhelo rin'wana leri kumbexani hi nga tali ku vulavula hi rona rero ra ku xitafu lexi nga kona ke xi enerile na mina ni sure kahle hi bya Mr Makhuvela Giyani ni sure kahle ku vatirha mara vatirhi ni sure ku ri a va enelangi ku hi nga ku va vukorhokeri byo ringanela mara mantingeni phela mina lava vukorhokeri a ni tiva ku ni fanele ni kuma vukorhokeri loko se va nga talanga hi nandzu wa mina wolowo vona va ti voni ku va tirha kahle hi ku ya hi nawu a hi fanele ku strike va tihofisi ta masipala ka onhiwa kokwala phakathi va swi vona ku ri ya vukorhokeri le handle kwalani swi hoxekile ku tereka hi ku onha phela kalanga ku tereka swi onha ku onha ka swona ku ri loko vona vo yi vona vanhu la handle va tsha ku tirha phakathi va fenda vana va nanta ku infini swo hi swo mi vulaka so a ni ku twa nga mi ku hi onha mi vula ku mi kavanyeta ku nga tirhiwi ta khalanga onhile mara loko mo onha mi nga vulangi ku mi onha njhani naswo swa onha hi ku mi swi twa longe tin'we mi le ku hlohloteleni madzolonga ma swi vona khalanga madzolonga na masweteli ma ku onha ka swona khalanga i ku ri swi nga ta kala va hi nga vhota ku ya tipa nyamini hi landza meyara ku meyara hi yini Eskom yi hava tirhi mativa loko mi nga vulavula se mi nghenisa lavo votiwa swi ni tisela xivutiso xa ku mi se swi xiya kumbe swo vona hi mina mara mi se swi xiya ku ongeti vanhu lava va nga voteriwa a swi va vavi ngopfu swilo swa ku vulavuriwa hi timhaka ta load reduction mi tshama mi twa vana ka ha vulavula xitatement wa n'watipolitiki kumbe xana no ka ni nga kotlani na vona va vula a nga ri ni swi twi swilo leswi a swi nyikiwa attention leyi kumbexana swi fanele swi yi kuma bona khalanga va na mali va na yona pfumela leyi va hi tekela yona va na yona mara problem leyi a hluphekaka hi luya wa swituwana nga le handle leyi ya ngi hluphekeni too much cause loko no nta kahle rate ya gezi yi too high ha zama ku va hi xava gezi mara hi pfuneka hi yini loko se xilo xi onhakini ku hava tirhi leswi mina vulaka swona hi leswaku n'wina lami ka vutomi lebyi mi hanyaka byo kwala mi hanyaka kona mi tshama mi twa kumbexana van'watipolitiki a ka commenta kumbe ku vulavula hi ku twa ku vava hi timhaka ta load reduction kumbe no ka ni nga va twi mina va vulavula vanhu vo fana na vaholobye mi twa kumbexana holobye ku ya timhaka ta load reduction ti fanele ti ololoxiwa ku nga se hela mavhiki kumbe yini mi tshama mi swi twa sweswo a va na nkarhi na swona swikhalanga va na nkarhi wa ku vona sweswiwa loko va suka laha va ya kwini nkarhi wa sweswo swa ku va fana na sweswo vona mhaka na sweswo sweswo va languta ku loko ni suka holobye se ni ya kwini se ni va fanele kuma mali ya hansi naswona khalanga a va ta lunghisa nemetwelbot enkomo a hi hetisele loyi nhlekani hayi njhani khalanga buta mina hi pfukini khomeleni mali a ya hisa leya hi ri ka yona n'wina mi ri
ni ramela ku hoxa rami ra vusiwana mani loko ni languta mhaka ya gezi xo sungula ingaku hina vanhu njhe ha swi kota ku lava ku benefita hi ku twisa van'wana ku vava lexi ni vona ku xona mina ku le ku xaviweni ka tisola laha hi timeriwa gezi ku ta kota ku xava swona hi xo sungula lexi ni vulaka xona and then xa vumbirhi ha swi tiva ku Gauteng ku na swipata camp swo tala ngopfu leswi gezi ri nga hakeriwiki swi tiveka kahle kahle loko va hakeriwa so hina haleni timbulwa lero loko va timatimela hina haleni hi le ku seveni ka lavaya meanwhile hi le ku hakeleni gezi Eskom hi le ku yi serviseni kahle mi tala tlhelo rin'wana n'wina ro chavisa ngopfu ku nga kha ku susumetiwa bindzu ra ku mina ni ta vhenela n'wana ku swantswa ni humesa mali yaleyo yo nghena ya nghenisa timhaka ta ti-solar panel exactly hi swo sweswo leswi nga ku pfuxiweni ni byele ni problem enjhani ya permanent ti-problem ti ta ti hundza problem yo yi ta yi zuma yi ri problem every day every time every year hayi a yi fanele yi ri ni problem Nemetri. So that's why swi fanele swo endliwa intentionally hayi hi ta kota ku ya xava tisola eta hi sala ndzhaku mhaka ni kesile vutomi inkombo tomi okay hey ma yi to mhaka leyi tako swa ndlaka mwangu mi le ku susumeteriweni ku hana va ta va xava tisola bindzu leri ri ta pfuka hayi va ka hina nongonoko lowu humelerisiwe ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula dzumba ra mina nongonoko lowu landzelaka endzhaku ka mahungu ya misava na Rhulani Mzamani wu humelerisiwa hi Mchangani ivi wu haxiwa hi Ike Ngoveni kasi lowu wu humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mbana siku lerinene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni ani tata eMbombela Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 9.4 FM Munghana Lonene FM Magombandlela mahungu eka SABC